السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرن يتي الله تبارك وتعالى أن جولي أن صلى الله عليه وآله وسلم سلمني وسلمنا وإسلام أرأي إذن جوكتاد إن شاء الله تعالى ودو درس ميدن مدتدن سلسلة تعظيم الله جل جلاله مشايخ أبي عبد الرحمن مادون دكتور أحمد عثمان المزيد حفظه الله تعالى عند بوادي بهذا العنوان ونتعظيم الله جل جلاله أري إنهبي درسوجي سيدة إميرة إذن جوكتاد درس هيكو ودنهم كهونو وني on dars ko julbe ben faamu wonde ma mawningol Allahu tabaraka wa ta'ala ko dewal to ibada yutaqarrabu biha ila Allah azza wa jal si tawi dun don faamama are ko gila don jiya don wawata daranade dum ko wadi piiji dudude di reni den aynu den ko faamu meden mu yehi e mu wonde ma ko haanu den wadude maawa den woni al ibada sen jabi huune nen ko de dewal en heewa weltindade e mayre piiji di weltindeto den e mudum din durdi dudude din haray ko angal faamugol en wonde ma ko di dewal e haqqe meden wonande Allah subhanahu wa ta'ala joni non ko wiyete ta'zimullahi jalla wa ala be wiidum ko ibada ko dewal ngal Allah subhanahu wa ta'ala battorte be wi inna ta'zimallahi azza wa jal min a'zami al-ibadat ina jeya ko buri mawnude e noneji dewene allati ghafala anha kathirun minan nas welsindike mudum ko duudi kon e yimbe ben fasaat ahwaluhum alhaliji mabbe din boniri be wan qalabat mawazinuhum pesande mabbe den boniri be watala'abat bihim shaytanuji din fijiri be wal ahwa'u wal anfusu al ammaratu bisu belede den fijiri be pittali yamiraydi boneji din fijiri be aray ina jeya ko handen faamude wonde ma nde ɗo huunde ko nde dewal si neɗɗo on majjama ko nde dewal tun o bonirte piiji ɗuɗuɗi woni mawningol Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe wi si neɗɗo on etike ha waawi mawninde subhanahu wa ta'ala ina jeya e ko heɓata awwalan ɓe wi almu'azzim lillahi azza wa jal يعمل بشمولية الإسلام الواسعة ويرسخ مبادئه في كل الأمور ويدخل في السلم كافة ولا يختزل الدين في قضايا يحددها لنفسه أو يحددها له غيره وإنما يعظم ما عظمه الله ورسوله لا ما عظمته الأهواء والعادات والتقاليد والمجتمع والبيئة وما تفرضه العولمة في واقعنا المعاصر وهو من خلال ذلك يقدم مصلحة الأمة والمجتمع على مصالح الشخصية الفردية المحدودة إذن جاء ko neɗɗon heɓata so etike ha o heɓi ngal ɗo dewal woni ɓattorgol Allah subhanahu wa ta'ala mawningol mo ne jeya ko addoto heɓude ɗum woni o etoto o waawa gollitirde islamu on hara ko gollitirgol huuɓitugol hara wana bange oɗa acca oɗa bange hara ko bi shumuliyatil islamil wasi'a bi ma'ana o naata e islamu on kaafatan ko rimantamo ɗum ko mawnugol Allah subhanahu wa ta'ala ka ɓernde makko maho kadi ka fittandu makko mabadi'u
al-islam tugale islamu ɗen e bindeje muɗum ɗen maho ka fittandu makko wala yahtazilu dina fi qadaya yuhaddiduha li nafsihi ay atamo himo fecca dina kam pecce o heɓa tinneteɗe e mum o heɓa welsindeteɗe e mum o heɓata ɗum o anda e dina kan himo yamira fof ko heddi ko yer ko o wawi wo o daro o waɗa kono ala ko newnantemo wawi waɗude o jooɗo o ronka waɗude ala kadi bange wi'eteɗo ko oɗo jokkete oɗa accuɗon hara fof no yamira o waɗata ɗum o feccata dina kam geɓoy goɗɗo kadi feccantamo ɗum wo wa innama yu'azzimu ma azzamahu llahu wa rasuluhu ko o mawninta kadi koko allahu on mawnini kon e nelaɗo makko on la ma azzamatuhu l ahwa'u wal adatu wat taqalid wona ko beleɗe ɗen mawnini kon wona ko aadaji ɗin mawnini kon wona ko ñenti nanɗe fina tawa mawnini kon o mawninta ko mawninta koko allah subhanahu wa ta'ala mawnini kon woni ko o mawninta haray ko ɗum si tawi ɗi wi aawugol mawningol joomi men ka pittali julɓe ɓen si tawi en jangiti gurna yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen as-sahaba e yaaduɓe e maɓɓe bindere nde ɓe wallitori hewtugol ka ɓe hewti ɗon ko aawagol nde ɗo toɓɓere ka pittali maɓɓe woni salndu aranuru waɗi sen yi'iɓe kamɓe woni as-sahaba e ne'iɓe juuɗe sahaba nde ɗum ɗo aawi ka pittali maɓɓe tawno piiji ɗin fof no ne waniɓe ko ɗum si tawi ɗum ɗo aawi ke fittandu ko ɗum hikkata ɗon ko mawningol yiɗa oɗo mo ɗum ɗo aawi ka fittandu mum wonande allahu subhanahu wa ta'ala si ɗum ɗon heɓi ke hara piiji ɗin fof ɗi newanto neɗɗo wonɗo wadde on ko ɗum si tawi ɓe wi hino jeeya e ko ɓuri mawnude ka feeñata ta'zimullahi azza wa jal woni hada al asl al asil woni at tawhid kala dartuɗo tawhidullahi azza wa jal o taway mawningol joomi men ɗum hino mahi nder ɗon wo fa tawhidu alladi huwa ra'sul amr huwa al aslu fi ta'zimillahi azza wa jal ko wiyete tawhid hino jeeya e bindere moolanande ka joomi men mawnina ka o mawninte kadi ko waɗi joomi men tabaraka wa ta'ala huwa a'zamu min an yu'bada ma'ahu ghayruhu joomi men no mawni haa o feƴƴi yo sellam bani adama nde rewidatamo e goɗɗo go en andi ka tawhidu ɗon himo mawnina ɗon mawningol mo ngol ko tawgol o handa e hawtidede e goɗɗum joomi me wi'e hadisul qudsi mo imamu muslim filli wondema ana aghna shuraka'i ani shirki man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghayri taraktuhu wa shirkahu andi ɗo ko gayatu ta'zim o wi ko min yamiri dewal kono ko min kadi ɓuri yondinade kala yondiniɗo min kala rewiduɗolan e goɗɗum ma e goɗɗo haray min mi wona yondinotoɗo on ngal ɗon dewal mi accidaymo e ko hawtidinmi kon mi ɗaɓɓata yo on accidan e makko kanko ana aghna shuraka ani shirki kala añuɗo kafidede kala yondiniɗo e kafidede ko min ɓuri ɗum kala kafiduɗolan e goɗɗum ma e goɗɗo e dewal haray ko min wonata arano e yondiniɗo e ngal ɗon dewal accidamo kanko e mo hawtidinmi on ko ɗum si ari hadis selluɗo nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki ñande darngal woodoyay aroɓe wakkilinoɓe e rewde joomi meɗen kono hara ko dewal yaasiwal ngal ɓe woni cuɗande yimɓe ɓen hiɓe yirbinde nder ndewal ngal hakkunde maɓɓe e joomi maɓɓe tawi hiɓe jogii sifa si a dartiɓe ka yaasi a taway ko du'atun ila llah si a darti hakkunde maɓɓe e joomi maɓɓe ka ɓerɗe a taway hum farruna minhu hiɓe noddude yimɓe ɓen ɓe natta ka makko kamɓe hiɓe dogude iwra ton ɗaɓɓa ka yaara
hiɓe tindinde yimɓe ɓen ka joomi men woniri ton kamɓe hiɓe iwrude ton ɓe doga ɓe ɗaɓɓa ka ɓe yaara ɓeeɗo wawɓe ni jalla wa ala ñande dangal ko yoɓata ɓe ko si o yoɓi rewaynooɓe mo ɓe laɓɓinana mo kanko tun haa o gayni o inna onon kon nun habbiɗon ɗon kon nun waɗuno ɗon ɓenna har meɗen rewde ma o inna kono wona min tun wonnoɗon rewde dewal ngal hari ɗon sendude ngal ka ɓerɗe mo on naamin tun jooni noon yahee ɗaɓɓiton ɓen ɓe ɗaɓɓayno ɗon yo weltano on maa yo waccu on maa yo yiw ko wonɗon wadde kon maa yo aynu annda ko wonɗon wadde kon ɗaɓɓiteeɓe si on yiidi e maɓɓe wiyeeɓe yoɓu on joddi konno ɗon ɓe ɗaɓɓirde kon min on mi yoɓata on annde hay huunde sina naadugol on yiide jooni noon si tawii dewal ngal ko ɗo rimi ko ɗo sakkitori haray nde huunde no fanɗi ko waɗi joomi men wi'ay idhabu ila alladina kuntum tura'unahum fanzuru hal tajiduna indahum jaza ɓemɓe wonno ɗon yiinorde waɗon labino siɓe renti on saloɗon laɓinde siɓe renta on waɗon si tawi ɓe renti on accon si on weddike yahee ɗaɓɓiton ɓe haa yi on ɓe si on yi'iɓe wiyon yoɓe yoɓu on kamɓe onno ɗon rewde min on mi yoɓata on si wona naadugol on yiite si tawi noon ɓen ɗaɓɓitoyteeɓe kadi ko hannduɓe e njoddi wonɓe ɗaɓɓude njoddi ko honɗum ɓe yoɓata ɓe yoɓeteeɗo ko honɗum yoɓata ñande ɗanngal jooni ɗo en anndi ko addata huunde nden kon fof tawgol neɗɗo waata yonndinorde joomi men tun yo anndu fiimum yo yi'u ɗum yo yonndinor joomi men tun toɓɓere ɓurde mawnude nden ko lo'ugol ka fittaandu jiyaaɗo on manngu joomi men sinaa ɗum joomi men no mawni ɓuri ɗum himo mawni ɓuri yo jiyaaɗo yawito ko joomi men renti ɗum ko ɗum si tawii sen dartii yedduɓe joomi men ɓen e umamuuji feddeji akkiiɗi ɗin fof annabaaɓe ɓen ko mahi ko hollugol ɗo mawninaade joomi men ko ɗum si waɗɗum ɗum ɓe wiinde yimɓe annabi nuh rewi sanamuuji ɗin annabi nuh nde ari waɗi inkaare e maɓɓe inkaar mo ɓe waɗunoon ɓe wiwno ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara ko honɗum haɗi tañƴinoɗo mawningol joomi me en ko ɗum si ibnu abbasin e mujahid firti o aya ma lakum la tarjuna lillahi waqaran wo ay ma lakum la tarjuna lillahi azamatan onon ko honɗum haɗi wakkiloɗo mawninde joomi mo on ko ɗum ibnu abbas firti aya o sa'id ibn jubair e mujahid fof ko taalibaɓe ibnu abbas ɓeɗo ɓe wi ma lakum la tu'azzimuna allaha haqqa azamatihi ko fi honɗum haɗi mawninon joomi moɗon no haana mawninirede noon en andine ñanden en wiino bakkatu ko janɗi o ko fanɗi o ka o iwri kaka fanɗugol e ka angal mawningol joomi ma en ɗum o iwrata si ɗum ɗon mawningol mo ngol fanɗi bakkatuji ɗin iwray tun e ɓernde nde si tawi kan ala few ka ɓernde ɗum kan haray koye bakkatuji ɗin jommum hoɗata ko ɗum si tawi ko ɗum ɗo woni asli on ko ɗum kono karamo koɓe tarbiya hino jeeya e maɓɓe ɓe wiyeteɓe abu muadi rasi ñande goo ɓe jannguno o aya suratu naml ɓe feli ɓe wi fawailun liman kana alhudhudu hayran minhu ɓe wi kala wuuruɗo ka dow leydi ɗo haa tawi kunɗo kullu ɓurimo himme ɓurimo lerɗande ɓurimo mawningol joomi men fawailun lahu oɗo o handi e lette so maayiye wo ndaare fa kayfa yu'azzimu alhudhud allaha azza wa jalla anta lam tu'azzimhu hatta al'an ko honno sondu mawninirta joomi men an hiɗa jooɗi ɗo haa hannde a ronko anndude hayno mawninirte sen darti hudhud nde yehi yiiloyi haayi oɗo debbo malakatu saba yasjuduna lishamsi min dunillah o arno hudhud arti wi inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah
wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'ani as-sabili fahum la yahtadun. Hudhud wi alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Ɗon ɗo ko konngol hudhudu onni felugol yimɓe wonɓe rewde sanamu ɓen. Hudhudu wi ko honnum hali ɓe rewa joomi men ɓe terto rewgol ɗiɗo sanamuji si tawi nduɗo heɓi mettu ɓernde ko shirku waɗaka dow leydi kon marɗo hakkil on waɗi nguɗo shirku aray kani ka sikko ɗen ɗum labama haray ɗum labaka ko ɗum si tawi balɓe wi'i no woodi hatta aljamadat ko tawata kon ala hay wonki so'ayki ala ko dillira ko fendi hay ɗum hino mettina si joomi men yeddama ka dow leydi ɗo ko adi mettingol bakkatu ko mawnugol yeddaɗo on addata ɗum e ɓernde si tawi yeddaɗo mawnali ka ɓernde ma mettatama ko ɗum si tawi jalla wa ala o addi e haqqe e ɗeɗo pelle e ɗiɗo kammuli e ɗeɗo leyɗele ɗe o weeɓitanno kaaɗo diina ɗe ngantini ɗe wiiɗe townata ɗen ɗon hino mettinde ko bani adama ronditiiɗo on woni waɗude ko alaysa hada bi garib ɗum ko garib joomi men wi e suratul ahzab inna aradna al amanata ala alsamawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha man al insan joomi wi leydi e kammu e pelle moolanaɓe e hino islamu ɗette yahon rewonmi son hunni ɗum mi honna on aljanna son firti ɗum mi naada o yiita leyɗele ɗen e kammuli ɗin e pelle ɗen wi wongol men naatata aljanna men naatata yiite joomi ɓurani men ɗum no teddi ko ahdi njandi woni ɗum ngantin men menen men suusali ɗum rondagol ɗum ɗo yaha firtoya bani adama o maƴito wi joomi addi addu ara ayna wa hamalaha al insan neɗɗo wi min mi gaynay ɗum na juulugol addu na horugol simi horal naadami yiite simi nawri naadami aljanna mi waway simi juuli naadami aljanna simi juulal naadami yiite mi waway addu wa hamalaha al insan jomme wi innahu kana zaluman jahula neɗɗo olle ko o majjuɗum neɗɗo on kadi ko o tooñay ɗum joni noon en yii ñande joomi men waɗi ardul amana on ala samawati ene bani adama e kammu mum honno ɓuri jandude la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqi nnas walakinna akthara nnasi la ya'lamun leydi e kammu hay koccure no tiiɗi ɓuri bani adama koccure naafi fello ma feto ka si ɗiɗo huli ronditade ɗum o bani adama lowɗo mo suusata heege suusata ɗonka suusata ngorre suusata yangi suusata sonsoli suusata ngulendi suusata jangol suusata siwana ɓuttu oɗo si teɗike rondike ɗum salike o waray anda ko ɗette kay mo andi ko ronditiɗo ko o wi kanko o waway o ari noon o ɗetti ɗum o wallini ɗa o jokki goɗɗum ngol nde o wallini ɗum ɗa o jokki goɗɗum ngol ɓe wi kala accuɗo ko woni e laawol mum kon o yeebay ko woni e laawol makko kon bimana kala jokkuɗo ko ala e laawol mum ko attoto yeebude koko woni kon e laawol makko min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani no jeeya ko ɓuri moƴƴude diina neɗɗo tertagol mo naatugol kala ko ala e laawol makko kala noon naatuɗo e ko ala e laawol mum ko attoto yeebude koko woni kon e laawol makko man dakhala fi ma la ya'nihi adaa ma ya'nihi o yeebay ko woni kon e laawol makko jonde yimɓe ɓe ronditi oɗo amana ka joomi men ɓe wi ɓe hunnay ɓe waaway tayle ɓe sifori bil jahala wa dhul ɓe tooñay ko ɓe majjoɓe kadi ndaare leyɗele ɗen e kammuuli ɗin e pelle ɗen wiwnooɗe ɗin suusata ngantini
ko kanje woni mettinde boneji ronditinoɓe wi waway ɓe jomme wiye suratu maryam wa qalu ittakhadha arrahmanu walada o wi laqad jittum shay'an idda takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu haddan an da'u lirrahmani waladan wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha waladan ene ɗo en sen tumbindiri oɗo aya e aya wonɗo suratul ahzabi on inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna ko kanji wonno suusali ɗon jomi men wiɗo takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al ardu wa takhirru al jibalu haddan limadha an da'u lirrahmani waladan ene ɗo ko hulunoɓe ɓen wondema gaynata woni bonnude kako hoolinoɓe gaynayɓe woni bonnude ɗo na ayi hoolinoɓe ɓen joni ko ɓen woni bonnude hulunoɓe ɓen ko ɓen woni moƴƴinde joni si tawi noon neɗɗo on bonni ka dow leydi haa leydi mettini ɗum kammu mettini ɗum pelle mettini ɗum eɓɓinde dirtata kammu eɓɓinde muncoto uno e hoore maɓɓe leydi eɓɓinde feccotoɓe naata omba sabu hiɓe wowlude konngol ngol ɓe haana wowlude si ɗiɗo mettini ɗum ɗi suusano ronditaɓe ronditiɗo on suusi ɗum harayno hulɓini ko waɗi ɗen renti ngol ɗo konngol wa qalu ittakhadha arrahmanu waladan laqad jittum shay'an idda ko ɓuri hulɓinade kon ko nde heferaɓe ɓen wowlingol konngol yahude e nasara ɓay wa qalat ilyahudu uzairun ibnullahi wa qalat ilnasara almasihu ibnullah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qablu jomme wi qatalahumullahu anna yufakun joni ko ɓeɗo wowlingol sarahatan kono tawsi julɓe ɓen tawtaliɓe e ngo'ol ma'anan na julɓe ɓen no yeddi ngo'ol few ɗum no haton jinni jaabagol goy ɓayri sa wiɗo tewu mbabba no harmi a ñamata jomum men harmini ɗum kono si warbama a yaray ndiyam munɗa haray a mettini ñamugol tewu mbabba na joni si tawi julɗo wi'owo qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad o si wino yaade 24 31 no organise de 24 31 oɗo kadi wi'i 24 et 31 no arde ma kommandoɗen basalle ko ɓuuɗi ma kommandoɗen ɓeyden biredi on ko ɓuuɗi ma ɓeyden pomme de terre on ko ɓuuɗi ma ɓeyden nebbanɗam ko ɓuuɗi enen en yeeyay gerto on ɗum ɗo fof ko fii wiwɓe ɓen ittakhadha arrahmanu waladan si an a wowlalingol konngol a tiiɗinali wowluɓe ɓe na a joni noon si a tiiɗini si a yari ndiyam soos mbabba mbak a ƴakkali tewu ngu haray a daƴi ngu ƴakkugol ngu tewu si a wi min mi waɗata ɗum kono mi yeeyay wowloɓe ɓen mi yeeyay gollitiroɓe ɓen mi wallitoto amoɓe ɓen haray ko hombo e mon mari mettende ɗum ɗo leydi e kammu no eɓɓi feccade ɗa julɗo no inna mi waɗu jelu ɓen ɓeydu waɗu jelu e joni an ko an woni hirsude gerto fi nden ñalande ko an woni yeeyude ko ñaamete kon fi nden ñalande ko an woni doginde biredi on tawno yaɓe fi nden ñalande ko an woni sansude ñaamete ka galle ma fi nden ñalande ko an woni soodande ɓiɓɓe ma ɓen ko fettinte kon welo welo ñalande nden hiɗa wi kadi qul huwa allahu ahad allahu samad wiiɗa lam yalid wa lam yulad anta mutanaqidun kulla tanaqud an ko a piyondirɗo kala ko piyondiral wirde ka kon no wirta joomi men jibinaɗi o jibinaka wiyaɗa yaade denna bo on an hiɗa wonde hakki an a yahay denna bo bobo mo jibinaka na ko ɗum woni ɗum
24 nasara wi ko nden ñande Isa jibina wo 31 on ko nden ñande woni denna bo o julɗo juula safa witir wi'a o jibinaali o jibinaaka ko janngo non woni inde boobo o mi yahay anga faamaali kon ɗa wonde a annda ko ikhlasu firti aslan jooni noon ndaare leydi e kammu e pelle hino meccina ɗum hino eɓɓa haynde dirtata mone ko wonɗa wadde kon an bani adam haray wa bisaraha faamen ko haanuɗen mettinde kon ko ɗum ɗiɗo jamaduuji woni mettinde ko julɗo haani wi'ude ɗum wala goonga ɗum haanaka walliteede ɗum haanaka sembineede jooni noon si tawi ko kamɓe sembinta piiji ɗin ko kamɓe ittata pittaali ɗin fiinen ɗon ñalaande ene si en hirsani layya en hirsani 24 et 31 haray honto ko serti mawningol ngol ko sen hirsi dammi ɗin ka layya en hirsi gertoɗe ɗen ka 24 et ka 31 haray ɗo welo welo ngon serti haray sertaali haray ko ɗum si tawi ɓe wi'i ɗiɗo kammuuli e ɗeɗo leyɗeele e riwaya goo e ɗeɗo maaje hino mari mettende bani adama golle mum ɗen ka dow leydi ɗo haanelaaɗon ɓe maaki maaje ɗen ñande wo ñande dunginoto allahu tabaraka wa taala yo o newnam ɗeɗo maaje ɗe murta ɗe moɗa yimɓe ɓen seeɗa haysi ɗuuɗaali ɓe nganndi noon no keeligoyɗe naatude kade naati wo ceerno haysi ɗuuɗaali a wata kontude ko ɗe naɓori ko ndiyam ka ñande wo ñande maayo ngon on anndi yimɓe ɓen no fanɗi aynnayi faamu hayso ɓe fanɗa hakkil kono faamu ngun no fanɗi ko waɗi on yii laalagal leydi ndin alkuratul ardiya leydi ndin ndiyam ɗan ñorndi ndin si ndiyam ɗan feccama pecce tata ɓunkum leydi ndi yonako hal fahimna ha ka hoore leydi ɗo to subhanallah no hulɓini bal joomi men o weƴƴitu ndiyam ɗan o ɗetti leydi ndi yerka haanuɗe wuurude ɗon o addi o weƴƴiti e hoore ndiyam ɗan ko combien de métre aseten heɓen ndiyam ka e ngala faamude ko honnum heɓi ndiyam e nder leydi sina tawde leydi ndin kaka hoore ndiyam weƴƴita 10 métre 15 métre a heɓi ndiyam ɗan ndiyam honto iwri a annda koye hoore ɗan jooɗiɗa ɗen faamude jooni sen fecci aduna on fof pecce tati en wi ɗeeɗa pecce ɗiɗi ko ndiyam ndeeɗa feccere tammere ndiyam leydi ndin hewtaande njanɗude bi maana ko ndiyam ɗan huuɓiti aduna o yimɓe ɓe sino woni tumborkun gokkunni e tumbere ndiyam ɗan si joomi men wiiri ɗaayo yawtu fittay tun naɓora hibbiroya gaɗa to so wi yo iwruɗo yaara to naɓoray tun ko tawi ɗon wo bi maana leydi ndin koye hoore ndiyam jooɗiiɗo e hoore ɗum ɗo no mari hoolaare yeddugol jon ɗo joɓiiɗo e hoore ndiyam kono ɓuri yaawde ittude fittaandu bani adama haa hewti ndiyam no yaawi e jooni noon si tawi maaje ɗen ñannde wo toroto joomi men joomi okkan newnanan seeɗani mi holla ɓe yimɓe yo ɓe accu ɗum ɗo mi rentina ɓe seeɗa tun mi taƴitay tun mi naɓora seeɗaaɓe ni joomi wi accu ɗon ma ahlamahu alaa ko ɓuri joomi men muññaade o tage o adde ka dow leydi makko foofa henndu makko ndu wuura cellal makko ngal ñaama ñaametee makko on ɗaanoɗaa neema makko on finaa neema makko on yeddaamo waaloɗaa ɗaanoɗaa finaa o jonne ñaama o makko alaa hombo waawi sinaa kanko a yeddaymo ko ɓuri mawnude e yeddugol o jonne ko ɓuri mawnude ko haton jinɗaa siɗa mari hakkillan kaɗɗa haani wattude hakkillandoɗaa ɗum honnumi hendanii ɗum
sa yenni neɗɗo okkima ene ɗum no hani jaɓude yenna kadi sa fottiɗo neɗɗo e hoore laawol a yennima wattiɗi e mawɓe ɓen o daarima ha tiiɗi o yaltini 100 000 o jonnima o wi e hin jaɓu e hin sa jaɓi ɓi a heɓita hakkil yennugol mo kadi watta ɗon fi haɓɓagol goɗɗi kadi kaɗa sikka yennugol no heɓa mbuuɗi a watta ɗum joni noon jomumen a waɗay o jonne watta o ɓeyda jonnudema ndaara ɗum no woodi ka ittoyte ñande ɗum fuɗɗa ittindireede a taway ɗum no mawni wattanen hakkil ɗum ko ɗum si tawi mawningol jomumen jalla wa ala hino tabiti hay e koko ala pittaɗi e yi tabiti fil hayawanat alhudhud yuhaddir ka hayawan aljamadat woni assamawatu wal ardu wal jibalu wal bihar en yii ɗum ɗo fof hino mettinde ko joomi men wona yeddede kon ayna hada al insan al mukarram ayna dawruhu ala al ard on to golle o teddinaɗo addaka dow leydi ɗo mo joomi men wi walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdilan o kañum honto o woni ayna hada honto o woni yimo ka dow leydi ɗo ko ɓurna e dow muɗum gon fof no yiɗi ɓurnuɗo on ɓuri mo ɓe wi oɗo ibnu sammak ñande goo o waajino haruna rachid wi ibnu sammak waajolan hara juutinali o wi mi juutinta o wi awa o wi ya haruna rachid o wi naam o wi wallahi joomi me en o ndaari tagore makko nder ɓuuɗuɓe o suɓima o ɓurnima e dow maɓɓe o ardinima e dow maɓɓe rento wata heɓo e tagore makko nden ɓe ɓurnuma e dow muɗum ɓen ɓurowoma yettugol mo wattu hakke wassalam juuti ka juutani faamike ka faamaki joomi men ndaari ɗuuɗuɓe o suɓima hakkunde maɓɓe o ɓurnima e dow maɓɓe o ardinima e dow maɓɓe ɓe woni heɗitiiɓe ma rento wata heɓo e ɓen ɗon ɓurowoma yettude on ɗon rento ɗum wassalam faamike ka faamaki ibnu sammak no okkano waawde waajade ko raɓɓiɗi ko mawɗi konnguɗi makko ɗin ɗuuɗa kono ɗi yahay e wonki moƴƴa si neɗɗo kalkili ɗum ɗo ene o yedda e joomi men ya naaruɓe joomi men ɓurnuma e dow muɗum ɓen fof eto wata gooto ɓure e maɓɓe anditugol mo yettamo ko waɗan maako ta on heɓo sa jokki ɗum a puyɗata ka a puyɗay si ɗum feƴƴi ndaaren joomi men hino yawa ɗo yawa ɓen anndi yawgo ko wonɗon wadde kon no fanɗi ko waɗɗon kon no fanɗi anndi neɗɗo so waɗanimo haani waɗande si manki haray no yawni ka si tawi noon naamo haanuɗa waɗande ko waɗɗa ko fanɗi wo haray no ɗuuɗi abdiriblana masala neɗɗo so yehi o jomboyi sonnajo e galle woɓɓe o addi ka makko kanko suɓi ɗum mo andi jombugol no firti fawtagol ka o jogi ke o sonnajo ha o sonnajo jibinanimo ɓiɓɓe ɗuuɗuɓe ene ono haani mantorde ñande wo mi jonnay o 500 dépense ñande wo ala mankude wonde mi waɗay hay 1000 francs ene ɗum ko honɗum woni 500 e 1000 francs ono haani wolde ka tumbi miɗo jonnude 500 dépense 1000 francs ɗum hersinaki ɓiɓɓe jelo ɓiɓɓe jeetat enene maɓɓe 500 ko ɗon ɓe ittata kooƴe ko ɗon ɓe soƴƴata ko ɗon ɓe soodata omo ko ɗon kulla shay'in ko ɗon fof 500 ɗum alamankude landema goɗɗo maƴay to joni moodi ay ferme hunduko ma ko moodi nani ko wowlata ta hersimmen 500 ene 500 wona mbuuɗi siko goɗɗo yaasi o jonni ɗi ñande wo ñande on yaway ɗi ko ɓayri waɗɗaki mo waɗande o
si tawi komo waɗɗi jonnude on si manki tum ɓe ñoƴƴay mo joomi men no tawno no waɗɗi ka rewamo si a ɗoyti ko waɗɗanimo konko fanɗi o yaway ɗum bani adama ko waɗanɗamo o e dewal ko ngal fanɗi o handa e mum kamo hande dewal o handa ndaren ɗo e suratul hajj joomi men wi alam tara anna allaha yasjudu lahu man fi samawati wa man fi l ardi walshamsu walqamaru wannujumu waljibalu walshajaru waddawab o wi wa kathirun min annas fi hon ɗum ene ɗiɗo fof ko honkun tagiraɗo lel ibada na annasu on joni noon si joomi men jantike ɗiɗo fof o wi kere a renta hino sujjande joomi men mawninamo dendangal ko woni konka dow kammuli ala ittitaɓe e dendangal ko woni konka dow leydi ala ittitaɓe sina ittitoyteɓe ɓen kasirum ɓeeɗa sabu kala ka wi'a kasir haray no woodi ittitaɓe o wi a renta wa shamsu nange ngen no sujjandemo wal qamaru lewru ndun no sujjandemo wan nujumu koode ɗen no sujjandemo wal jibalu pelle ɗen fof no sujjandemo wa shajaru leɗɗe ɗen fof no sujjandemo waddawabu ruugay koykoy fof no sujjande joomi men ene a rentaka yimɓe kañum ko kasirum ko ɗuuɗuɓe minan nase yimɓe ɓen woni mo sujjande woɓɓe no dariɗa wi waɗata ɗum konnu yaltintinni ɓen kañum ɓen tagaɓe fiimu en yi pelle ɗen ittitaka fello ittitaka ɗon ka kammuli ɗin ko ɗi jeeɗiɗi hay wotu ittitaka leyɗele ɗen ko ne majji ittitaka kulle ɗen ittitaka hay hunde ittitaka siwanaka neɗɗanke omo joomi men wi walaqad karramna bani adam neɗɗo andali hoore o andali mo joomi men wi on walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdilan ko ɗo kadi woni kathirun minhum ɓurɓe ɗuɗude maɓɓe ko num haɗi ɓe wona ɓe fof ɓay ko kamɓe taga fiimu ɓe wonɓe salade ko honɗum ɓe salani fama hujjatuhum fama daliluhum salandike mo rewali joomi mum ko num o wiyatama an a juuli fana juulani fi honnum haɗi juula kon num mari jama ma jama ko ɓay julde moƴƴa ko ɓay waɗɗaki ɗum no fof wona jawabu haray almuhim ɓe wi ta'zimu llahi jalla wa ala huwa alladi yu'ti al-ibadata ruhaha jogitoɗen ɗo wa jalalaha wa huwa alladi yaj'aluha ibadatan maqbulatan khassatan sahihatan tammata ash-shuruti wal arkan wa amma al-ibada bila ta'zimin fa innaha kal jasadi bila ruh ɓe wi mawningol joomi men ka ɓerɗe ko ɗum ɗon okkata dewal kala ngal waɗata ruuhu maggal e mangu maggal dewal si mawnugol joomi men no ka ɓernde fewndo maggal a tawa hingal serti e dewal ngal joomi men mawna e ɓernde jommum fewndo maggal ko mawningol joomi meɗen ngol waɗata dewal ngal dewal jaɓangal ka joomi me'en ko waɗi o wi'i golloɓe ɓen fof o wi innama yataqabbalu llahu minal muttaqin ko jaɓanta e rewɓe mo ɓen fof ko huluɓe mo ɓen tum ko ɗum si sarti sellugol dewal no selli e sarti jaɓeede dewal neɗɗo no waɗa dewal haa ngal sella keñ hara joomi men jaɓataa ngal sew kono joomi men jaɓataa dewal si wonaa sellungal keñ bi maana kala jaɓaangal ko sellungal wonaa kala sellungal jaɓetee fahimna haada si neɗɗo immike ɗo noddinaama ka juulirde o salligike o nootike
o timmini neediji yaadu o timmini needi julde o timmini tugale o timmini shartiji o timmini neediji o salmini himo waawi wiide ngal ɗo dewal an selli yer komi janngi kon ka defte mo waɗi dewal mum selli ngal ɗo selli si a wiimo ɗon ene ngal jaɓaama o wiye mi annda so jaɓa ɗen faamude ka ngala faam ngal dewal ma ɗo selli so felliti sellaali tun o watte kadi ko nu haɗi o watta o fellitu enen himo felliti jaɓaama awa en anndi naa kala ko selli jaɓa ko waɗi sartiji sellugol ngol no waaliɗaaɗa halfinaa ɗum woni assurut wal alkan wal wajibat si timmi haray woni ko selli jooni noon jaɓaama ɗum ko hakkunde ma e joomi ma tun heddoyto ko hakkunde ma e joomi ma tun heddoyto ɗum ko darngal firtoyton ɗum ɗen anndi nelaaɗon ɓe maaka ni ɓe maaki e hadis mo ma muslim filli ɓe maaki ñande darngal ko joomi men attoyto huɗɗitirde yiite jahannama ñande darngal ko qaari'ul qur'an uññiiɗo qur'ana janngoowo tigiri waawuɗo ɗum e ɗettuɗo jawdi mum waɗi fi sabilillahi haa timmi e neɗɗo ɗettuɗo wonkii mum naɓi e laawol joomi men heddoyii ton nelaaɗon ɓe maaki ko ɓeeɗo joomi men attoto ɗettude ukka ka yiite omba si fuɗɗo landaade goɗɗo goɗɗo e jooni si tawi ko zahiru on jokka ko hombo ɓuri ɓe moƴƴude gollal khayrukum man ta'allama alqur'ana wa allamahu jooni si oɗo attama naadeede yiite sikkuɗen haray piihun cewkun ala ley sikkuɗen kunno fanɗi o waye ko honɗum woni kun joomi men landoto jiyaaɗo on an mi okkeno hakkille mi okkuma faamu mi okkuma daande mi okkuma waawde janngude kon no yettirnoɗaa meeɗum on na joomi mi fawtanoke e deftere ma nden haa mi hunjiinde mi woni kadi jannoowo nde joomi men wiya ɗum ko goonga ma wannu ɗum harita wakkili ha kono ko fii honɗum wonnoɗaa waɗande ɗum on na joomi ko fii ya welto tun joomi men wiya ɗon noon a fenay ɗon ɗaande a fenay ɗon ko janngannoɗaa jannuɗaa ko fiiyo wi'e kaari no waawi janngude kaari no waawi jannude ɗum ɗon wowlano aduna njoddima ndin ko ɗum a gaynirino ɗo ko yiite naatata jooni yi'a o sogge noon o naata en anndiɗo joomi men woodi ko goongini mo kono woodi kadi ko wi o fenay ka ko honto fenaande nden naati kaka gunɗo hakkunde jiyaaɗon e joomi men limaada anta taf'al ɗum ɗa haani landaade hoore maagoy ko fiyonnumen waɗande ɗum ɗo kala ko jaabaniɗaa ɗon hoore ma a annday ɗon si ɗum ɗon moƴƴiriima e si moƴƴiraade jon jawdi on kadi ko ni landorte mi jonde no jawdi ɗuuɗu nde honnu wannoɗaa e mayde o inna mi accaali e laawol maa ngol ka ɓantete sinaa mi waɗii ɗon joni mi wiya ɗum ko goonga harɗa wakkili ha honnu no wonnoɗaa waɗande ɗum onna ko fiya weltoyna ɗon a fena koye wi'e kala ka lannda ko an ɓurata waɗu ko an wanno nokkel kaari hiɗa laaɓireedu hiɗa okka hiɗa wakkili en anndi ɗum ɗo haada sirrun baynal abdi wa bayna rabbihi ko jooni min tun anndi ɗum e makko kanko jiya ɗon ka e jooni noon ɗo en yii nde ɗo huunde ñawnugol nde alaa ko waɗɗi e jiyaaɗo wakkiliiɗo rewde joomi men haa heewti ñawnugol al ihlas sabu ɗum ɗon a golla e a fawtataa ko hara yiyataa kadi golle ɗen comme men jaɓata gollirde ni aduna na a ñawnday ka a ñawnataa hay si ko an jeyi mbuuɗi aduna ɗo so a ɗettiiɗo 20 millions a waɗii e place a naatii e makko an a wonii jom mbuuɗi ɗin jom place o yeeyoowo on si a régulirii 3 millions fof a ɗuytorii 500 000 a jokkiray ni tum na 3 réglage fof 3 mois fof so réguli tawon perdi 500 000 anndi noon ko wonɗaa yeeyande wonaa fii wata perdu ko fii yaa heɓu kaano woodi sarso yeeya fii tan mbuɗɗin perdu na fii yo a jooni wonaa heɓugol wonaa wowleede lewru lebbi tati fof ɗa perdude 500 000 no keeligo ara perda 1 million ene régilooɓe ɓe laaɓanooɓe ɓa reedu ɓen ko wiigol jokkirnii haa ɗi lanna ɓaynaa fi goɗɗo landotoma ko honno ɓe warra honno ɓennatama
ɓen nayi ceerno acce darten de golle ɗo on simen laaɓanaali on hara men ɗayni on naani ɗo jooni komin faala koyen wonu yaasi accon men ɗaɓɓa golle on waawaade golle ma ɗo ɓe ñawndani ko woni bonnude ɗe golle kon ka jooni acce wonon ka galle jooni dépense o gimmina pake koyɓe aran ñannde o jonnuɓe 1500 ko kamɓe noon jeyi mbuɗɗin kono jonnuɓe 1500 ñannde o si ɓe lanndi ke ɓuri ɗin ta jonnuɓe winda ko ɓe ɗetti ko régulé sen golli 3 mois en heɓi 500 000 ka ɓe perdayno 500 000 ɓe jaɓay continue ka ɓeynayno fanɗi accu na hay si ɓe faala gollude ɓe accete ɗon ka si o regitiloy 3 mois tawi a ɓeydi 1 million ka ɓe perdayno 500 000 ɓenna yeeyo koni heɓade kon no ɗuuɗi min mbiɗa ɗuuɗirani accite ɓe wiyay ɗum ko seeɗa mi faala tono seeɗa ɓe wiyata ɗum ka e gasi jooni ɗo ko honɗum yaltini jon o place ka place makko joɗɗinimo ka suudu o habbi jonneede dépense honɗum addi ɗum yaaha ko fii renugol ko woni bonude kon ko waɗi ɓe yino bonde ka jooni noon o jaɓay walliteede ko kowoni bonude ɗo acca bonude ɗum hay si firtii jaasugol no ara daro ɓaawo comptoir toro yaha yastaslim o jaɓay ka imo waawi hay arde o inna ɗon jonne lan ɗon semmi ɓe ne ala jam fewndaaki ɗo aro e kiikil ellala inchallah mi aro e kiikil o yaha kombo jeyɗi o placé ɗi mbuuɗi na wari o henndaaki o jaɓay ka o jaɓataa jooni anndi ɗo jiyaaɗo kadi ko ñawndata kon e dewal makko ngal ko o ihlasu ko adi ko ɗum ɗo tun o gollirta hara mo gollude mo perdude mo gollude mo perdude o golla o perda o golla o perda so jokkiri noon o golla o perda haa o maaya ko o perduɗo ɗum haanaaka ñawneede na o juula ko perduɗo o hoora ko perduɗo o jannga qur'an ko perduɗo o yaltina zakka ko perduɗo o hajjoya ko perduɗo o kora goɗɗo ko perduɗo ko woni perdinde o ɗum no haana wattaneede hakke kon ɗum woni ɗum honno ɗum wiyete ɗum na ihlas on perdinimo ko diddu mum o aywa ko kum woni mo perdinde kun noon no fanɗi ha kun nelaɗon ɓe maaki ko kum fanɗi kon portoɓen ko moƴƴini ɗo kon ɗaɓɓitir ɗum microbe ji ɗin wawata kun yi'ude ɓe gandi ɓe moƴƴini ɗaɓɓitir koye microbe ka koye ɗaɓɓitir koye microbe wawata yiwde riya wawa koyno wawi yiwde ko foygiti wengi hakkunde leydi e kammu sabu foygitare mum hara wawata joɗade kono ɗum wawata yiide riya ko waɗi nelaɗon ɓe maki alayhi salatu wassalam ɓe maki arriya'u fi ummati akhfa min dabibi naml fi sahrati sauda wa fi laylatin zalma ɗum ɗo welata yiwde ɓe maki shirku no suuɗi e ɗe mofte an ka golle maɓɓe ɓuri taaɓande korndoli ɓe gandi korndoli no fanɗi golle no fanɗi kañum tigiri no fanɗi sa ɗetti korndoli a taway ɗum no fanɗi ɓe maaki singi ɓalewi korndoli ɓalewi naati e niwre setto jemma naati e nder fammere niɓɓitunde seppi e fetere ɓaleere tippi ɗon koye kum itti si ndaaray ko microbe ari ndaarugol kakun tippi ɗon yiyata haa darngal daro kaa yiyay ɓe maake sirku no suuɗi ɓuri ɗum riya no suuɗi ɓuri ɗum awan yi noon ɗum ko ɗum gollinta neɗɗo haa o maaya hara ko golluɗo haa maayi ko perduɗo ñande o maayi ɗum fanɗa ko ɗum sinelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki amma ɗettuɗo wonki mum yehi e jihad maayoyi toon joni min wi'ay an mi hokkeno doole mi okkuma doole mi okkuma feere e faamu e cuucal kon waɗunoɗa e ɗum onna mi accali kalawo ma ɓantete sina kafanno ɗon haa mi maayi toon joni min wiya ɗum ko goonga kon ɗum warnoma toon fonna ko wela ye maɗa o mi ɗaɓɓi joni min wiya ɗon a fenayɗa anndi hari koye wiye hiɗa suusi ko a wakkiliɗo ko a gorko ko a kakara ka yaha wo ko a foolata ɗum ɗon wowɗano aduna joddi ma ndin ko ɗum ɗo ko yiite mi naada e ma joni si golle fuɗɗe
ɓeeɗo tatoɓe naade yiite ɓe ferme hara zinunooɓe no dari warunooɓe yimɓe no dari sirkaynooɓe no dari ɗen no fuɗɗe landeede nde huunde no fanɗi e julɗo nde na julɗo alaa ko haani ñawndude haa heewtii ihlas ko waɗi ɗum ɗon kañum si a laɓɓinii a waɗay si a laɓɓinaali a waɗay ka a waɗataa si fanaa yonii ɗo noddinaama si a salligi ke laɓɓinɗaa ihlas no woodi a salligoto ihlasu alaa a salligoto kaa so a yehii darnaama ɓantuɗaa juuɗe ihlasu heɓii a juulay ihlasu alaa a juulay si ihlasu no woodi jaɓaama si ihlasu alaa jaɓaaka hara hiɗa anndiɗa gollude ko moƴƴaari ko ɗum si imamu Fudaylu bun Iyadin ɓe maaki mi daranaaki wonki anki mi ñawniki e huunde ko mi anndi mi yangodii e makki haa mi anndi ɗo ki accii haa heewtiriya ɓe wii duuɓi noogay miɗo jokkiki wonki balɗe duuɓi noogay jemma e ñalorma ñannde wo ñannde mi alaaki accande ko foto ka tuggande mesalal laɓɓin accu riya accu sirku accu sum'a accu riya duuɓi noogay si mi watti sowde jooni ko mi waɗi wo ko joomi men heerani ɗum ɓay miɗo waawi anndude ɗum min kombo no wata anndude goto fof no waawi andande ɗum hoore mum Fudaylu bun Iyad noon si wii ko duuɓi noogay ñawndiri ɗum no fanɗi ɗum fanɗa awa yii noon nden toɓɓere nde si nde fijiraama perdoyoɓɓen ko ɗo ɗuuɗiroyta ko ɗum si joomumen wi oyey laɓɓinanɓe mo ɓen e hino joddi mon ndin onon waɗanoynooɓe lamɓen tawa laɓɓinanaalan yahee ɗaɓɓiton ɓen ɓe yoɓa on ɗum ɗo si gooto fof landike hoore mum hannde eneno e meeɗen jiɓiiɗo sino laɓɓini e si laɓɓina ko woni waɗde ko hombo majjaaɗo hay gooto ko hombo noon waawi anndande ɗum goɗɗo ange goɗɗo son darike ka juulirde alkaabu bil kaabi wal mankibu bil mankibi a waawi salminde ɗon suusaawide an a laɓɓinaa kanko noon o waataa salmindo en no anndi an a feewa anndi a laɓɓina an min anndi mi laɓɓina omo waawi wolde ɗum ka o waawa mo waawi awa accee ñawnden ɗum ɓayri ɗum ɗo haada sirrun bayna al abdi wa bayna rabbi gooto anndantaamo ɗum sinaa kanko tun e joomi makko bonnay no moƴƴa ɗum no boni ɓuri gangu on anndi gangu ñannde anndataa ngi bonni haray ngi gayni bonnude ka yaaway anndude gangu bonni gangu si fuɗɗike bonnude ñannde innata ayi jaka a ndaaray tawaaɗi gayniin ko bonnetee ko siw si ko suuduɗi naati ñannde yiiɗaa yolnde gangu o haray ɗon a ñortay tu haray ɗi gayni ñondude huɗo ngo si ko baafal yiiɗaa gangu naati a meemay tun fof saama gangu ko nii way gangu no way wariya ndeɗa wattana hakkil haray wattataako boni Allah subhanahu wa taala faamin en ko ɗum si tawii nelaaɗon alayhi salatu wassalam jonni e lekki nde ɓe landama huwa al ihsan ɓe maaki an ta'buda allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ko ɗum ɗo woni yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen ko ne'iri pittaali mum ɗin o hadise raɓɓiɗude etoɗa haa waawa ɗum kala ka dariɗa hara a sikkitaaki ka wonɗaa ɗo si a heɓii yaqin ka annaka tarahu juulira jangira hoorira wasi tawi ko pellet hiɗa renti joomi men si a laɓɓini mo renti si a laɓɓinaali mo renti si ɗum fellitii ka ɓernde ma ko ɗum hatta laɓɓina hay fus ɓe maaki si tawi la heɓaali doole hewtugol ka annaka tarahu daroɗa fellita fa innahu kanko kan yaraka himo rentuma alaa ka neɗɗo moƴƴinirta wonki mum kin ɓuri oɗo hadis imma kala dewal ngal waɗata a waɗiray ngal ka annaka tarahu la shak si tawi ɗa rentimo a suusata bonnude yeeso ma ka hays ko bani adama jongolle simo darimo bambi juuɗe mo aynumaɗa suusi bonnude ɗon ko jeyi ko na kono noon darorta yeeso joomi men bonna ko ɓuri mawnude ko halfinma ko woni julde kañum honno bonnirta o yaali imam hasan al basri basara ñande goo ɓe naatuno ka juulirde ɓe jooɗi ɓe juuli darde ɗiɗi ɓe jooɗi ɓe waɗa adkar suka naati
juulugol darɗe ɗiɗi sabbo waktu on ka julde ɓay o habbiri o watti mo ŋaaño mo moƴƴintinna kufne o mo sokkita kine ɗe ɓay o salmini o ɓanti juɗɗe o wi ya rab as'aluka an tuskinani lfirdaus al a'la wa an tuzawwijani lhura al ayni fiha ya rab amin o jooɗi ha moƴƴi imam hasanul basri noddi mo ari ɓenni an o suka ɓe wi ɓe wi mi ɗuɗali yiwde mankuɗo hersa ha hewtima en mbaɗa fanɗi hersa haya uka kalil jiddan an a hersali darade yeeso joomi men ɗa rentiɗa fijude ka julde hiɗa sokkita kine ma hiɗa fijira waare ma ɗa moƴƴintinna kufne ma hiɗa dari yeeso zul jalali wal ikram salmina kadi wi'a yo honne ka aljanna makko o resine rewɓe ɓe nder ton a hersata ɗiɗo ɗiɗi ko mooɓidiraɗi ɗiɗino hari jogoɗa bonnugol julde nden tum fijira nde hara wattal ɗon yonade ka ɓuri teddude ton hersu joomi ma seeɗa goɗɗum noye ɗum ɓe wi ko honnum ɓuri ɗum honnum ɓuri ɗum jongal e yawtuɓe moƴƴuɓe jantete nanaɓe inna sahabajo nelaɗo ɓe gandi o darike mo waɗi hirasa himo ayna sahabaɓe ɓe tayno ɗana mushrikina ɓen ari ha hayni himo ayni mo jinda o tawi joni deeƴi fof ɗanike o inni yo juulu tawi ko ɗiɗo ayni o inni oyo ɗano ha o ayna so muñi o nodda mo o ɗano kanka de o ɗano oya ayna mushrikina ɓen ayni ha feewi fampimo ndagawal himo juulude darɗe ɗiɗi jemma ngal cikki ka ɓaawo makko o so aali o faamaali goɗɗum naati e ɓanndu makko mo juulude ko ɓayri ƴiiƴanɗan jokki ɓanndu ndu jokki koyngal ngal tippike haa ɓuɓɓini ɗaaninooɗo habbimo on fini ndaari tawi ƴiiƴanɗan tawi eno dari no juula ndaari tawi koye makko ɗan iwri ɓayri o salmini o wi ndaari konto on ɗum woni ɗum ɗo o wi honɗum o ndaari ko ƴiiƴaŋoji konto ɗan iwri a ndaali kaɗan iwri o meme wiƴƴe ko mo tufimmi ɗum o anndaani o yawi kon ɗum hadi so'a ɗum o wi kuntu unaji rabbi hari miɗo gundudude e joomi am ɗum hadi mi faama ɗum ittanal ngal on sayi o sorti ngal ɓe ndaari no ɓe kalira ƴiiƴanɗan enen ɗo son soliwi haɗete deeƴude julde son soliwi no waawma aminde ka nder julde julɓe ɓen fof seedo amin son soliwi ndagawal goɗɗo so aali ɗum on fof ko yeeso gooto dari ɗon ene ko faamande wootere kadi darodiɗon ɗo faamuji mon ɗin ɗo no ɓattodiri faamuji mon ɗin no woɗɗodiri kama bayna samai wal ardi no woɗɗodiri boyi idan lekkiki ko an ta'budallaha ka annaka tarahu kala ngal waɗantamo waɗungal ɓayɗa felliti hiɗa rentima suusatamo yeddude ɓayɗa rentimo waɗa ha moƴƴa a heɓali hewtude ɗon fa in lam takun tarahu fellita kanko fa innahu yaraka hersu bonnugol ko halfin ma kon himo rentuma ene bonirta ha maya sa jokkiri ni na kon woni lekki kingawa maddawa elaɗo jonni en lekkigo hino ɗo hadis kala non nawnuɗo ye ka laftan si mo yiɗi cella so jonnama lekki haysi ko waray ko si o maayi ande koko warata o windana kono yaray ka e joni nelaɗo ko kamɓe woni tabibul atibba'i tabibul qulubi wal abdani ino ordonnance mo ɓe windi o ino comprimé je ɗe ɓe jonni ɗe en yaray ka en yarata landaki hay mbuɗu yaagol hay nokku itta si hendoɗa a yahay ɗo ka pharmacie naɓora ordonnance ɓenna 75 000 tawa ala hay mbuɗu naata tippoɗa ƴawa ñawloɗa haaɗi timmara sooda ɗa ñawli oɗo ya gollitiro ko jelu ittata ko wakkilare nden tun ittata Allah subhanahu wa ta'ala arkiso en nden wakkilare wawen ɗum teddinen joomi men mawninen mo mawninen ko yamiri en kon waawen waɗude mawninen ko haɗi en kon waawen accude malal meɗen ngal fof ko ɗon mahi ɓe wi sa'adatul insan an yash'ura bi annahu abdun marbubun lillahi azza wa jalla wa annahu la najata lahu illa bi taqwa marbubihi jalla wa ala ulama tarbiya ɓe wi neɗɗo daɗata sina o fellitu min komi jiyaɗo maccuɗo haanuɗo rewde joomi am o fellita kadi mi alaka mi rewa haa mi daɗa sina mi huɗo o joomi am
ala kawre wa ha o dala sinaji do jidi Allah subhanahu wa ta'ala faamingen dum arkisa en dum hada wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.